Dobar dan, dragi studenti. Ja sam profesor Rex i dobrodošli na uvodnu lekciju Tame, gdje ću vam objasniti sposobnosti i veštine vaših D&D likova. Prvo ćemo pokriti sposobnosti, odnosno ability scores. Sposobnosti su brojčani prikaz karakteristika D&D lika i predstavljaju temelj stvaranja jednog lika. Ima ih 6 i to su snaga, spretnost, izdržljivost, pamet, mudrost i harizma. Snaga, odnosno strength, prikazuje našu sirovu silu i atletske sposobnosti, naprimjer koliko daleko lik može da skače, ume da se popne i tako dalje. Spretnost, odnosno dexterity, predstavlja okretnost, to jest reflekse lika. Od toga zavisi kako će reagovati na neku zamku, napad ili magiju. Također označava sposobnosti da lik izvede akcije koje zahtevaju neku preciznost i veštinu. Izdržljivost, odnosno constitution, prikazuje našu telesnu istrajnost i koliko smo zdravi. Pamet, odnosno intelligence, označava osnovne informacije koje znamo i kako ih mi logički povezujemo. Mudrost, odnosno wisdom, pokazuje našu snalažljivost i sposobnost da primetimo detalje, otkrijemo nelogičnosti i zapazimo neka tuđa ponašanja. Harizma, odnosno karizma, nam pokazuje koliko dobro komuniciramo, bilo to rečima ili telom. Također ukazuje na to koliko dobro mi možemo da utičemo na druge oko nas i na našu okvirnu pojavu pred drugima. Igrače najčešće zbunjuje razlika između pameti i mudrosti, koja se ugrubo može objasniti da pamet odgovara na pitanja ko, šta i gde, dok mudrost odgovara na kako, zašto i zbog čega. Postoje 3 načina određivanja brojčane vrednosti svake sposobnosti. I to su standardni raspored, odnosno standard array, raspodela poena, odnosno point by, i određivanje kockicama, odnosno rolled. Za potrebe Tama eventa koristit ćemo isključivo standardni raspored. To znači da za 6 sposobnosti imamo 6 brojeva koje im dodeljujemo po sopstvenoj volji. Ti brojevi su 8, 10, 12, 13, 14 i 15. Sljedeći korak, nakon određivanja vrednosti svake sposobnosti, jeste pretvaranje istih u sposobnosni bonus, odnosno ability modifier. On predstavlja broj koji se dodaje na svaku D20 kockicu koja je vezana za tu sposobnost. Sposobnosni bonus se računa tako što od broja koji smo dobili na određenoj sposobnosti oduzmemo 10 i zatim podelimo sa 2. Ukoliko rješenje nije cijeli broj, uvek zaokružujemo na manju vrednost. Rezultat može biti negativan ili pozitivan. Na primjer, ukoliko naš karakter ima 15 poena u snagu, to će biti 15 minus 10 podeljeno sa 2, što je 2,5. I onda mi to zaokružujemo na plus 2. Sada, kada znamo osnovne karakteristike, prelazimo na primjenu. Postoje 2 načina za korištenje naših sposobnosti. Prvi način korištenja je sposobnosti pokušaj, koji se koristi kada tvoj lik mora refleksno ili instinktivno da odreaguje na neke spoljašnje uticaje ili okolnosti kako bi ih izbegao ili im se odupreo. Na primjer, izbjegavanje projektila koji se kreće ka nama, to bi bio dexterity saving throw ili pokušaj našeg tijela da se odupre otrovnom gasu, što bi bio constitution saving throw. Stručnost u njima je predodređena klasom i mi ih ne možemo birati. Druga primjena je provera veštine, odnosno ability check. Ovaj način se koristi kada igrač aktivno želi da njegov lik nešto uradi i ta akcija ima mogućnost neuspeha ili značajne posljedice, u zavisnosti od dobijenog broja na bačenoj D20 kockici. Na primjer, ako mi želimo da podignemo neki težak kamen, na bačenu D20 kockicu, kao proveru veštine dodali bi bonus za snagu, odnosno strength, što je u ovom slučaju plus 2. Ili, ako želimo da ubedimo nekog prodavca za popust na bačenu D20 kockicu, bismo dodali bonus za harizmu, što je u ovom slučaju minus 1. I to znači da će ovaj lik uvek imati slabije šanse za dobru proveru harizme. Da bi bliže odredili šta naš lik želi specifično da uradi, koristimo veštine, od kojih je svaka direktno povezana za svoju predodređenu sposobnost. Veština ima ukupno 18. Snaga, odnosno strength, ima samo jednu veštinu, i to je atletika, odnosno athletics. Ova veština se koristi za svako bacanje kockice koje zahteva suvu snagu nekog lika. Spretnost ima 3 veštine. Akrobacije, odnosno acrobatics, se koristi za održavanje ravnoteže na nekom klizavom ili uskom terenu, izvođenje salta ili nekih drugih akrobatskih manevra. Spretnost ruku, odnosno sleight of hand, se koristi kada lik mora da primeni finu motoriku prstiju, na primjer popravljanje sata, mešanje karata, neprimetno prisvajanje tuđe i pokretne imovine koje staje u šaku. Šunjanje, odnosno stealth, služi za tiho kretanje, šunjanje pored stražara ili skrivanje od pogleda neprijatelja. Pamet, odnosno intelligence, utiče na 5 veština. Arkana, odnosno arcane, predstavlja teorijsko znanje o magiji, magičnim predmetima, portalima ili nekim nadprirodnim bićima, poput vila. Istorija,
odnosno history, je poznavanje događaja iz prošlosti, starih legendi, porekla ruševina ili nekih značajnih historijskih ličnosti. Istraživanje, odnosno investigation, pokriva analizu dokaza, dedukciju i generalno aktivno traženje i samopovezivanje tragova. Priroda, odnosno nature, predstavlja znanje o flori i fauni, prepoznavanje biljaka i životinja ili čak razumevanje vremenskih prilika i prirodnih zakona. Religija, odnosno religion, služi za prepoznavanje bogova, svetih simbola, crkvenih hijerarhija, religijskih rituala i tajnih kultova. Iz sljedeće grupe mudrosti imamo također 5 veština. Zootehnika, odnosno animal handling, označava sposobnost smirivanja uplašenih životinja, dresure, jahanja i generalna procena namera nekih zveri. Karakterni uvid, odnosno insight, je sposobnost čitanja govora tela i ekspresija drugih bića, odnosno procena da li neko laže, krije nešto ili generalno kako se osjeća. Medicina, odnosno medicine, obezbeđuje pružanje prve pomoći, dijagnoziranje bolesti i prepoznavanje otrova. Opažanje, odnosno perception, predstavlja svijest o okruženju putem dostupnih čula. Koristi se za slušanje tihih zvukova, uočavanje skrivenih neprijatelja ili primećivanje detalja u okolini. Preživljavanje, odnosno survival, pokazuje snalaženje u divljini, pronalaženje hrane i vode i navigaciju kroz opasan teren. Harizma pokriva posljednje 4 veštine. I to su obmana, odnosno deception. Ona predstavlja laganje, blefiranje, prerušavanje i skrivanje namera kroz priču. Zastrašivanje, odnosno intimidation, je uticanje na drugim putem pretnji, verbalnog pritiska i izazivanja straha. Nastupanje, odnosno performance, je zabavljanje publike kroz muziku, glumu, ples, recitovanje ili držanje upečatljivih govora. Ubeđivanje, odnosno persuasion, označava uticanje na druge ljude kroz diplomatiju, argumente, lepe manire, pregovaranje i šarm. Svaka veština će biti određena bonusom svoje sposobnosti koji pripada. To znači da akoliko ima spretnost, odnosno dexterity 13, što se prevodi u +1, sve veštine koje su vezane za spretnost dobijaju taj bonus. Sljedeća stvar o kojoj ćemo pričati je stručnost, odnosno proficiency. Ona prikazuje prirodni talenat i istreniranost vašeg lika u određenoj oblasti. Ona se brojčano povećava sa nivoom lika generalno, a ne sa nivoom klase. Bonus za stručnost se može dobiti uz klasu, u zavisnosti od vaše prošlosti, odnosno backgrounda, uz pomoć magičnih predmeta ili se mogu naučiti tokom avanture. Na početku, pa sve do 5. nivoa lika, bonus za stručnost će biti +2 i ograničavanje kojim veštinama možemo da dodamo ovaj bonus je određeno rasom, klasom i drugim opisima koje ćemo tek preći u sljedećim lekcijama. Kako izgleda primjena ovog bonusa? Ukoliko naš karakter ima 13 za spretnost, odnosno +1 za ovu sposobnost, sve veštine dobiju isti bonus. Ukoliko smo mi stručni za recimo šunjenje, odnosno stealth, na to +1 se dodaje bonus za stručnost, što rezultuje u +3. Posljednja stvar koju ćemo pokriti jesu pasivne veštine, odnosno passive skills. Neke od veština koje posjedujemo ostaju aktivne iako naš lik ne želi da ih koristi u tom trenutku. Tu spadaju sve veštine vezane za mudrost i harizmu. To znači da ako je lik stručan za preživljavanje, on će se dobro snalaziti u divljini pomoću svojih instinkta, bez potrebe da direktno razmišlja o tome. Ili lik koji je zastrašujuć će uticati na ljude oko sebe tako da ga se oni plaše, iako on to ne želi. Jedina odvojena pasivna veština je pasivno opažanje, odnosno passive perception, koji ima svoju odvojenu formulu računanja. Uvek se uzima generalni broj 10, na koji se dodaje bonus veštine opažanja sa bonusom za stručnost ukoliko ga imamo za ovu veštinu. To bi bilo to od današnjeg časa. Nadam se da ste pohvatali nešto i naučili nešto. Ako ima bilo kakvih pitanja oko ovoga, možete da postavite ili meni ili bilo kom drugom profesoru i nadam se da se vidimo i sljedeće nedelje.